Pozdravljeni v novi epizodi Kingdoma in to je druga epizoda. Na zadnje smo tudi končali, a ja, pa še v komentarje je Patrick Bruce napisal, zakaj ponovadi ne naredimo druge epizode. Ja, Take It Legends nismo naredili druge epizode zaradi tega, ker nismo vedeli, če vi radi to gledate. V komentarje sem tudi napisal, da lahko vi pač napišete, če hočete, da boste gledali pač še kakšen tak del od Take It Legends, ker se mi ne moramo odločiti, če vam je to dobro. Ja, pa danes bo Filip špilil, ker da bo probal igrati to igro. Ja, in kar dajmo njemu. Eto, No, zdaj bomo šli poiskati pač pogledati, kaj imamo z ladjo, pa... Ne, raj se najprej osla iskati. Ali bom šel pa za osla tam, kam prinese denar. Hitrejš preko. Počakaj, to ti mora podbil dol, zdaj ti bo 5 tam v zidje rega. Gleda. Da, beraj. Eto, Shit. Kurve, uničite jih. Ok, 5 hvili. Pa, ja, daj denar. Tvoja gre hitro nula. Daj denar. Pa si to pokretil. Kva? Ja, polje pač. A ja, cel. Je šel malo. Ne, kaj te ubije. Vse sem hitrejši. Ne, kaj si zvali. Cel konj jedu. Žri, kravo! Žri! To je četrti dan, da? Kaj ti je še? Šesti dan mislim, da te napade. Ti boš 4 dodatno. Krepaj nazaj po mulo, no. Hvala gre počas. Če noče da denara. Pa to ti da podel. Kuskaj kaj moži. Držati mož. A ja, res. 5 nazaj kaj. Sem to ti več ne pomaga, kaj dol ne streljajo in... Vse bojo prišli. No, rekaj vse, aha. Vse en arčer že gre. Pa da ubiješ Ingersu. Vse si večji, no. Zdaj je to, pa mu poplači. Evo, Enega mu plači nazaj. Ja, vem. Držati. Vse sem. To ja. Builder je skup. Enega. Ne pa je kaj v kampa, ne? Več denara nimam. Šit malo denara bi rekel. Ajo. Kva smo mi lenivci? Ne, kva je tu pasovci? To pa, poglej. Ja, pasovci. Kurac. Kva je suh vas. Zdaj kaj ti bo dal da dvaj. Nekaj denar. 5 kaj kup tudi. Koliko ste revni? Tele. Ne sem se na denar. Na. Za builderja, dole. Koliko teče za tem denarjem? Pa še tega osla peti. No, ne vem. Veči konj. Evo, zdole bo en crknil. Kaj? Dej zaden tega. Eto 5 minut. Samo enega dobiš. Kurac. No, linka ti. Zdiš par denar za ladjo. Sej, mogoče mi bo dal še malo denara. Kdorkoli. Ponovati ti ga da 8 največ. Mogoče. Fajn. Ne, je bo. 3. Mogoče kdo da kaj denara. Ne spremem. Pa to ti unika hodi daj. Recimo, ugleke mogla. Dož bo krvavo nima. Nareci arčerje pa 5 hiter po 155 upgradat. Vse je ta 100 upgradi. Ne, denar je pravo. Sem že? Ja. Ne, ne spremem. Pa je pa hiter ljudi iskati. Jaz se grem. Kaj je tu? Ne malo travce pojeti. Ne boš lahko srov.
Pa je to. Ne več tako. Ko ja tega deke not, pa zdaj krvavo luna. A res, Zdaj le, 100%. če je moglo, po moje. Na megle, da. Da. Ne, to je hitro težko. 1 meter. Na boli me kurat, ne. Ja bom šel naprej. Ubim te bojo. Ne bojo. Kaj je bilo to sploh ponovati? To je moj izgled. Kaj je redo. Imam nočni vic, tako da vidim. Čak, dej jim dar. Tiho. Pa prijemo ste prišla jih bo že ne bi. Ne. Kje je ladja na drugi strani? A ja, mislim, da je tam New Orleans se tudi svet, ki je pač. Ja, Ni pač, skozi, uprobil vodo jih. ne. Mislim, da tukaj lekon ne more plavati. Ne, nikaj. To je en velik problem, drugi. Eto, zdaj bo krvavo luna ta dan. Šitke je kakšno treba, da lahko je konj. Ne, sam pusti, da se... Na tukaj ne more. Ne stoji, sam pusti, da se vda. Ne more, ne. Eto, zdaj lahko. Ne more. A pa lahko. To je sam, da se znate. Če pa je trava, se pa speš. Oni ti dajo kaj zdaj. A bodo? Ja. Kako krasir je vod, videl potošljeno. Ne vem, kje dobijo to gnara. Jak imamo še čakati. Vrkovnik. Ne, to so bilderji od... A to ne. Bom na drugi strani tam pridejo zombiji. Zdaj z desne strani, ki imajo tam portal. Je to neki? Kaj je to? A ni to za neki katapult? Ne, ni, pet. To je neki katapult. Ne pa denarje zapravljati, raj si grezi. Vidiš, to je katapult. Ne vem. Pa tukaj potem, ko pridejo, bo katapult. Bum. Pak je bulo to zdaj. Ja. Zdaj mu en. Cink. Pol, 6, 4, kralika. Zdaj še to. Odkaj ne moš obgledati? Se vem. Tole. Archer, hoč. Še enega. Farmer je si pa tudi, sem ne še dal. Bom. Liter. Ja, drugo epizodo bomo pa kupili še kmete, Farmer. kmetauzerje. Sej, da cash, takoj. Temu da cash. Hiter. Spizdi not. Sej, ti smulo. Ne, ne. Proba šarče. Že? Zdaj kup si še... A, počak. Kdo je kaj denara? Poglej, kaj klokov je na zalogi. En. Nič. Evo katapult. Upizdu, ba. Aha, sem rekel ti dobro. To Pa. ti je, katapult se je. No, A to sam podstisnil. sam. Gledaj za cash. In pa ja, čez minuto bomo končali. Se pravi, bom kar Nik prevzel tale poslov. Ja. Poslovilo. Upam, da ste uživali v tem videu, ki je bil malo drugače, ker je spet Filip igral. Upam, da ste uživali, lajkajte, subscribite in se vidimo naslednjič, ko bo mogoče Nejc igral. Nasvidenje.